Ole clear tu le ngai thatu te in zawa in chi bai le vekule voin hi November ni som pasari kumsang hi som ni panga tho tran ni ni ya tuntu ma hian thilbeng bar thak tak tak kan ngai thale don ni ama sabera chuan Hitler DNA test result tun nai deuh loka chuak chungchang hi kan bi chiang don anga Hitler hi tunge ni melsiat ter na san pa nei angai om love indo pui ban hi na hun lai kha chuan ama wang hian mitam takin non na an chan pha ani Hitler DNA in atarlan chu Nazi leader hian syndrome chikhat chithana konga harsatna thlen thei tu aveiti an muchuaka hei hi researcher te soi ani Adolf Hitler hian genetic condition wang tak mai Kallmann syndrome an ti chu aveya researcher le documentary siam tu te chuan ninga ni lem ta khan Nazi dictator thisen chu DNA test an nei thu an soi ani Cleveland Climin atarlan danin he syndrome natna veite hian fanei thei tran hun puberty atiboi thei ni in an soya he natna hian chiang thaka athen thei chu sermu cheson mi lova omna mun nga ya omreng tir ania serte takte ani tir thin researcher te chuan Hitler thla tu te hi judami te anni an ringbok International Team of Scientists le historian te chuan Hitler sexual development a hian rin hlel na lian deuh mai an nei ani India rama inti hlimna do san rin tla berpol bejilia ka lo ma che Sony Leon le Nusrat Jahan te tan an lo dinge bejilia council la ilu rualin itivir theidona ti chuan lo man thatak tak iPhone 17 Pro Max teidong theidona ni nitin app a hian ilu tani chuan kartinin a thonin boiza somli pakoi divir theidon bok tin he ba ka hian poisa thuna piangin athang 2% in ho chok theidon bok poisa thuna also min him hlea UPI le bank transfer mangin ti thei bok poisa thuna piangin a thonin boisom ni divir zia theidon ani bejili app hi tuna download la chengzan hi dong theidona Facebook angai dani tho pe chuan chengza somnga asawain chengza thum somnga thonin dong theidon ti na ni chu poisa tam tham tak khlochi du chuan kan singa hotel vela thatinin 50% in ho chok theidon bok ani comment section al link da hi click la ti chuan bejili jing kong lo zo vero le Hitler hi adam hun chung zong khan meichebula awma piangin omnom lo deuhin a omreng thin antia achan mi tu man an soi fi theilo ani tin meichia sex aman puipo Shetur om mi lo bok tin Postman University ami Alex Kang chuan soi hani tuna chuan Kallmann syndrome aveiti riat chua ani toa hei hi achan na mana changa anlo zon to chu ani thei researcher te thilmu chua hi documentary thara ti chua ania Hitler DNA blueprint of a dictator ti niin in riniliam ta khan broadcasta pek chua ani engtin nge DNA hi researcher ten an test thei kan ti chuan Hitleran amma ainka hlumna sofa athutna thisen kai tang chuan he DNA sample hi an la a won them chu lain an endikta ani ti chuan test result a Hitler khan Kallmann syndrome aveiti mu chuak ania nimasela British Guardian chanchimbu chuan ninga ni lem ta khan article poimo tak mai documentary thar ti chua tur chungchanga hian article ati chuaka Hitler thisen dik tak nim nge na tur tan hian research team te chuan DNA sample tharlam tak mai Hitler chungte Australia US atangin an la theilo an hlo cham ti in aziaka an zawain media ma info chua an du lo vek ani ome nima sela he hi thudik tak ani MT ero chiang takin finfia na aum big lo ani documentary siam tu te singami bling films in asaidanin Hitler DNA test result chuan autism schizophrenia le bipolar disorder chiang takin aveiti atar langbok ate amaro chu Guardian article chuan scientist tak te chuan researcher ten genetic test an manchin polygenic risk score chu an mang thawak tu lo ni in asoya he test hian an no pan lai tangin
disorder an veiti a hria tir thei ani David Curtis London Genetic Institute College an professor in Guardian a hrilh ve le danin polygenic risk score hian mimal nilovin mitam tak chungchang a hria tir zawk ang che ati test result a polygenic risk hi sangviu ponima sela hetiang condition nei tur hi chuan alan hiam view mai thei genetic factor sang tak noya om nima sela tin a soibok ani research team te chuan polygenic risk condition hi Hitler hian lo nei ponita sela Nazi leader hian chi in thliarna akalpuina salutuk kha achan an soifia theilo ani indo bui pani na hun lai khan mi maktadui somnga vel an chu danin an thia chung zinga chuan juda mi maktadui ruk vel an tela tual tha wanga thi anni medieval lal Richard III zirjiang tu le hrechuak tu pokha he project a hian atel ve a ani po hian a soidan chuan Hitler thisen ani na chuan Nazi ten gas chamber a mishing andalu te zinga khan atel tir ve thei tin an soya University of Bath Western England a an CNN forensic DNA a mithiam te chuan Hitler a policy te hi eugenics in thla chon na lam thil ani thuan soi ani ama DNA kha en theisela chuan ama nge po hi gas chamber a khan ain thon lut ve ang ti hin an soibok ani nimasela DNA test result atanga landanin Hitleran judami thla tu neyanga an soi thu thang leng vel apin anha tho na hmuna aroi tu pain arayanga an soi chu thudik tok lo ni hin antar lang ani DNA zirchena atanga landanin Y chromosome data chuan Hitler chungte mi palam amil ni hin antar langa production company chuan anma ni thla tuwa judami delta se ain mil mi lawang ti hin an soibok ani ole kha kha tun naya Hitler DNA test result anti chu chungchang kan daran thei chu nia danin Adolf Hitler khan Kallmann syndrome anti chu jiang takina veiti researcher te chuan an mu chuka he hi documentary pon an siama tuna hian anti chuak to bok ani chuwangin jiang takin he test result atang hian genetics lampanga Adolf Hitler hian boina lian tak alo to ani ti kan hriain karing ole hemi chungchang hian enge ngai dan inei vele Hitler khan Kallmann syndrome ave wangin me chehlau na kha aneem ni don nge thil dang wang zok ni tang le ingai dan dik tak comment section lo ma mi lo share tir ve do nia tun tuma tan chuan khati zong kha ni e